adaba birtalong pen niliklar at BP non arjuik tha birtang ton pen Deopani MSC constituency parlo mokhoti pachuak lamalong ongdung Congress APHLC and AAP atum metha party pen COC BJP along chepaok tun bangso kaching bedu na mayalong Congress asong pen bangsuri sira pharuhini APHLC pen bang pharopol apen AAP asong pen pharu ke thom kadokawi pangrum pet bangsurhini arodatu metha party aphan ning kachithi kawia jok BJP along chepaok dun ringti Mayalong Alhisar Puaman Pen CM Dr. Tuliram Ronghang, MLA Dor Singh Ronghang, EM Sorjo Rongphar, EM Richard Stockby, EM Madhurja Dikhel Pukon, MEC Kadom Terangpi, MEC Sorbon Kumar Telenga, Anparta Manpen Kido Ketekidingatum Chitongdun. CM Dr. Tuliram Ronghang Rat Angno Kijai Tikang Hatingki Kidamtang Parokru Sirkebra Pokebra Hinia Prangpen Kido Don Karbi Atuma Pansi Long Le Pata Patek Pipon Tek Chotchi Lapen Ang Tan Pen Kewangmi Non Hejang Atum Aphanki Mantuneta Long Le Pata Pipon Tek Te Pusi Waidak Flar Sapen Pachinipon Deopani Homosti MEC আপনাকে হকুরের শ্রদ্ধা আমার সর্বন্দে লাগে দাওরিয়া আমি জনিতি মং দাওরিয়া MEC ভেবেঙ্গারিং মং দাওরিয়া আৰু ইয়াৰ উপস্থিত থকা কাৰ্যকৰ্তা ধৰ্মাস কাউন্সিল ইএম মধুৰ্য দেখা ফুকন দাওরিয়া ডক্টৰ মংৱে ৰংকি দাওরিয়া মঞ্চৰ উপস্থিত থকা গণ্য ব্যক্তিসকল কাৰ্যকৰ্তা ধৰ্মাস কাউন্সিলৰ বৰ্ড চেয়াৰমেন সকল এক্স ইএম তথা আমাৰ জিলা স্পোকপারসন জমানকে আদি করে মঞ্চত উপস্থিত থাকা মহিলা মোর্চা যুব মোর্চা এসটি মোর্চা মাইনরিটি মোর্চা টি মোর্চা ওবিসি মোর্চা আর উপস্থিত থাকা ইয়াত সন্মানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিসকল আর বন্ধু বান্ধৱীসকল আর জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল আৰু লগতে তিনি কংগ্ৰেছ পেন APHLC পেন কেবাং kapag tangnay lalang itu mga joindon kaya nabang foto aplang sige blok kongres sa presiden bukajan blok kongres mohila blok kongres sa presiden benci open ini to BJP party lang ngayon firmahan sa KAAP lapian ke anon taro lang leadership pen bang suri ni sose da Congress dan Pini BJP party along kaya lapen ng Pukeran lapen sekretarian lapen ke Simon Tisok alang itong leadership dan Pini bang suri si sose Congress lapen PSRC apa yang lagi Congress lo lapen PSRC pen open BJP party along kaya atong pan niat lompen suli akal rompa jadwal kadang. Walaupun pertama, apa lakukan moi, jitu memorandum dise, Deopani homosti, abah obijek bilako, puron berasal dot, apa lagi memorandum akar, apa lagi muk dise, application dise, protek memorandum atau application moi grohan kuri semua officer sase. কাৰ্যকৰ্তা ধৰ্মাস কাউন্সিলত মই যিমান পাৰো এই গোটেইখিনি এপ্লিকেশ্যন বিলাকক মেমৰেণ্ডাম বিলাকক মই আখৰে পালন কৰিম বুলি মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ সন্মানীয় দেওপানী সমষ্টি ৰাইজ আজি আপোনালোকে গম পাইছে আজি Anparta Ningkan Siangbong Towardo An Black Topping Power Block Selam Patang Tuji Pusi Mayalong Ram Chakpi Dekang News Report KATV News
Karbi Students Association case is submit timong Arola Pen Students and Youth for Justice atum chilang petsi Deputy Speaker Dr. Numal Momin aphan mephiki kaipon. Alang litum pen kapin rempo na ko atheki kinamtang Dr. Numal Momin alang li press statement ki pehut Article 244A torma state aputha kangnek choi lapen Karbi khai aphan lang patilang rop ang thek chapaklang dak joksi KSE SYJ atum ningkang samse chapaklang pon. Singapore tu ada husu, lahai ke alang ni, lahai abang ke alang ni disrespect, lepas tu alang ni kilang plot tu si, sudah pen, Dr. Numal Momin, ada lele ani tu pinram polo, lepas tu kilang nam lo plot tu, kita tang, ani tamai, hemprak apa mana kita sung pen joksi. Kalitang, singkiling, lapente kalitang, mirina be piatu, hele amu ke chonang kanchi. Pin pormi kidamtang 1987 pen autonomous state movement nang chisong bombang bomsi piniari hemprega joining bangkwan ni apran kidam nang laso phurki mo chini ni det maputa karjupon pidu. Aduntu alangli Dr. Numal Momin ke inut anti tribal pusi chapaklang daklo. Athe alangli Karbiang longsi amahang ki thek vek anparta Karbiang longsi ke theki ding sita Karbia khai aphan kilang poraputha ki mantu neta ning ing samuni anparta alang jongsi inut mesen leadership che hok puluti social media Facebook he huelong comments reply pen debate dun set chithirak nang jipusi alang litum pen jongpon. So that when KSA lapen KSYJ ada bukajan district tumben alang ni pan condemn lo je tiwang jilang arni je ladak Karbi itu mani kahang article 244A aputha elang rem laso bang ke chicha gune lapen ke mentu ni dak roi ni elang dam nang kude mentu ni pe ladak kidam tang acham kidam matum ta dolo hempe ka ni pe lahai akar jong lahai tu han lang plot laso jani sa lang kaninge lapen ke non kita jelang ala BJP party lake hemprek roifrek alang cipaklang dak lo jel RS atum toy aso join ni si alang bangke hemprek roifrek lo hemprek dolo pulot hemprek sinai pulot jak konjuru je po selang ni lo alang bang warning thak kasi nilu tum pudami kabilo tar le song pen pudami bangke alang li politically mature kaliang alang li lapen alang li furki mo chini nela kada kasi alang furki mo chini ji lapen ke hemprek abutak chini pode nilu tum KSA office lang wangau alang li pan pacini po lepen ke agol alang li pate pen duilam det lepen ke hemprek alang li gelang rem dokak pulote sodak pen agol se ke song pantang kupringi. News report KATV News. Kidam tang jak hong po ni pai hinyar ni di furong sopialong di fu ang kangalong auto ke vekatum an mate auto ke do anatum BJP rachariya song aphan ning che thepen KAAC CEM Dr. Tuldam Ronghang ki japon miss sen thek pon long si di folong auto driver ke do anatum BJP along che pa ogdun Bangso amai ki pamanar ni humsuring hum pharosu se auto difu pen manjadak pachjeng ponsi puthot sarsing teron langkung habe memorial town hall along CM interaction amai tapen auto driver atum BJP along kachipok duna mai paman ponlu
Kopia thesi auto driver atum BJP along kachipa ogdun ma polam the klar dak pen jahong po ni phai phor ni Birla Hotel hampi along Greater Difu auto driver team atum pen chingrum si klar dak lam the pachini pon Ate ko people of Pulutante, la soja maketing ng kanilitum, kadukawe ni le personal karjulong maamu kalila kanilitum. Joising daloy auditorium holong sibang openly kadukawe panse with live along sibang kaningjetikan officially purpose lata la sila so ingit hebang kanitum hetando ate konsil pen sibang apachira la sila so proventa ke la so agenda ki bipo na pot ke labang 100% labang ke chunpon beko labang ni ningthe ako ke claim di mata ni litum lo la so posi ni litum ka jat peno ke pachun nangji la pen ke pachok nangji apo kaddu ka weta la son thot akirap longrap pen na bukan sini litum ke pura determine apo labang ke no doubt labang ke 100% longwek ji alang lituma hin pen ke pachini pon atengke jasmet BJP along kachipa ogdun nang kokke auto driver atum ta methanga hemtun kachelang ki joy ki kali lapen auto sidame EMI pensi kacho inside de pinak losia jahak auto driver atum ke EMI kachitu nang lapen hema piso so kachila na penajok penang ki range over sayaphan akisungdo lasi lahai hui akisung pen ki joy ki jiaphan CM rong hang sang ho phan panongsi greater auto driver atum togjir pen pinpuralo pajirdundo pinpuralo along ateng pen isi pen isi ki pachun pon jiaphan CM rong hang sang ho hin pen sidami auto driver ke do anatuma phan lam chak chi PC ning pathetikang lo alangli CM ake hai pen kachichak tikang atengke non akimi auto ki nam jilang atum ana phan ke phan phoke bang ki isse hin pensi rabdun po lapen auto driver ke do anatuma phan sitami insurance salam pipon po lapen la anchot kalisi Greater Difu driver association atum asai hem sitami kimpi po pusi labjak chipilo lasi lahai hui aputha auto driver atum phan messen pen lamchak chachajok jakhong po ni phai por ni Greater Difu auto driver atum pen chingrum si phirangkia mai long pen KAAC CEM Dr. Tuliram long ha phan kachuro pajirsi ing samjen pen phirangkia mai ing nipon Dagnelitum Birla Hotel Hempi along Ilitum dak Greater Difu auto driver team pen nangitum press meet panna chopha lam thebang the ason ka break mane phan ki jongi mane phan ki puyi poson ave nilitum ithevet alam se nilitum bangke nanglitum hanai choha ase Harsing Ronghang report KATV News Karbiang long dimahasau arat akar I article 244A mati hemprek kachehang ningkan plikep sosi chehang tanglu bonta hemprek kilongji mati central sorkar lapen state sorkar atum Karbiang long lapen dimahasau arat pan hemprek ki PG alamamatsi chethan thilang laso jok Karbiang long arlo kedo an hamphang sotum hemprek long viknangji puran aningkan wang amatsi daily rong sopia long hemprek mati article 244A nang implement pinangji pura kachesong pado dambom do lason thosike dam tang jakhong ni phai inquire sir keparni setami Karbiang long dimahasau arara phan hamphang sotum daily rong sopia long an chesong dam do Bang so ahut case e kongchun bang Barnabas killing pen kaningje ko pilo aprang si arju iksena forum pen ahok lo non nanglitum nang pulo non angkarju banga alam ke hok ta helu mene boy phit same nilitum 1985 pen ki hang bang kala so hempre ki hang song bang ni tumar jilong lepin la lasila bang nona kimita hai lasine tum chini ni data hai bo alang li pen kaningje pona tenke non cheklo jon thomapi article 244A aputhak talks ki padu jipa forum komata tumlone nelitum chinine mate forum for hills autonomous state movement asong puke komatlone Barnabas killing ke chinine
อาเทกิดามตังนิงกันปลิเกเป็นแฮมเบรกแกหังบ่มาส่งพลุเตนอนเดลียลงสิดูเอ็ดโลบอนตาโกมัดนี่นอนปีนีเป็นนักอังบองแฮมเบรกแกหังส่งกิมีนังเกกลางมาเต Forum for Hills Autonomous State Movement ส่งโกมัดลุนี่นิลิชินีเนปุสิ KSA กองจุนบัง Barnabas Killing Pen นิงเจปอนบุทอดอาร์จุสนังอาลังลิเป็นเดลีรองสุปยาลองเป็นเพรังเกียเทงโนกันิงเจลามเท Forum pen. Ahok lo non nang litum nang pulo non nang karju banga alam ke hok ta helu mene boy phit same nilitum 1985 pen ki hang bang kala so hempre ki hang song bang ni tumar jilong le pen la sila bang nona kimi ta hai la sini tum chini ne ta hai bo Forum pen. ahok lo non nang litum nang pulo non nang karju banga alam ke hok ta helu mene boy phit same nilitum 1985 pen ki hang bang kala so hempre ki hang song bang ni tumar jilong le pen la sila bang nona kimi ta hai la sini tum chini ne ta hai bo Nilitum hemprek ke hang apur ki mo ke dam tang parokresir kebra trokner kebra phoning kan pen langdam pulute forum pen hemprek ke hang puke arjulong lilang la pen chinita chini nilang bon pusi KSA kongchon bang kiling sang ho pen ningje pon komat ni hemprek ke hang atoks pu bang ke phur ki mo langdam pulute aprang asam CM barui matum pen ta chingki chingwai tang ta dolo seta tumi pini komania tum do thulang pulute la ke niltum chini dunte puta kiling sang ho pen ningje pon thu Ladak kumane hang wong kumane talks pulo tangte asela themala sona talks bang kene tumke 1985 pen history langdam pulo tangte Assam chief minister pen same nilitum same hala so nitum ga chingki tang lo nitum same pinang an la bang sala pusona asai bang tu ki krem tang sikyong lo la si pini bang ke non tumi pini bang kene tu la bang chinin de atema 1985 pen emprek hang song bang pini an kene tum 39 pa 40 years ki choklo same nitum an ladak an same emprek hang rapera bang ke pini an tamen nitum thekdam long lela News report KATV News Dhoni Raming Tia Rong ka chukim la ke pinning pen ningkan pharota soselo kado kawe don pharo sose la pen tebok terai arada tum pen pen pangrum pet pulute adona phai dopik bonta jasmet kisung la ke rong arjon arniwang ka chelenga to war ka hingno kisung hinlo Loki Charlie Klim Sumaratum Kedam Kevang, Sega Chelangatum Kedam Kevang Penchenglo, Ajuanar Luta, La Sotowarsi Cheleng Pon Bomdo. Sita Ninkan isi pen Pong Nike, Kaita Rong isi Tur Pak Pen, Toward Chisalam Pon Berna Koklo. Sita Rong isi Tur Pak Pen, Kasalam Pon Chot Atowaramad, Cheleng Risen Puki Avidetlo. Barla Porote Inghan, Langbung Gari Motor, Bite Kacheleng Kisung Tiklo. Lasi Karbiang Law Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rongha Pan Kachuning Ripon ke non la MLA election aprang jongsi la sotowar nang salam pipon thekasonte nilitum rong isia radatum kachuro pajirsi cherap chitu dunji pusi pherang kya thengno tenjing ti Rup Singh Teron Indra Teron Dilip Phangcho Kanson ingti Ruplin ingti pi lapen radatum lam thenang pachinidon nilitum dhoniraming tiarong lo tobar kidam kibang kasik sakajo militum mithang pen rong si thurpet pen silitum pini kamplem pon lo pini dak dhoniraming tiarong total pen don pharo bag do parai harai lapuson lasi militum pini nilitum committee do line karena committee latum pen si patil pi pon si pini nilitum alabang so asai deng pon lo nilitum pini bang thongkep so se amuni chitong lo lasi nilitum pinang an asai claim pon lo labang so to war nilitum ki claim ni pu pinang aji ding pen chitil lo debon stame nilitum chito thek the chitong thek the kamang ru lapuson lasi nilitum pini bang ke chitong an setame claim bol idelo nang pusi pini nilitum claim pon lo lasi nilitum Karbiang Long Autonomous Council Charipon CM agi hayapan chuning rilo labang so to war prabjing pen nilitum phan nang piasonte nilitum labang so rong pen samin nitum alang lipan suri hiljume pc alang li kai kimi alang li kam jam along ansitami anam hiljume hang pidun po pusin nilitum labang so social media true pen nilitum alang lipan sitami chuning ripon BBDC road pen rong arjon kachelenga to war pen ha inglong ik anglong nong nam ka chathang klong kilang misten mukak lang so alang sun an lit thoratowar nang salam pipon vek pupusi ning theklong pensi chonghong ponringti
pini si lapuson si chipitu pen si pini labang so tawar otpon lo atike somar lo gachari stami atavang stami lapuson si kedam ka siksak bagari bait ke cheleng stami kisung son si dolo si non pini porke la rong si lapuson si adon pin asar mar dan tani apor chiti pen pini labang so tawar se lampon lo kasi konsil ke za ke ke ding na pastan ni ni chuni rilo rabjin pen labang so tawar kini sen ke cheleng ni sen kita mesen je panang lang ko dara pusi chuni wipon lo. News report KATV News. Karbila mera mai ni hangdon suri longria mai atum chepatir pi ponsi jakhongpo ni phai thong keparni arnam langpi mati Deopani number nadi auditorium holalong 5th angdeng barla hirbang amai kipaman pon abirta longpon. Ada por phai ke brachiti ma por pen arnam langpi karbila mera mai phu jiwon be pen japonsi karlita atuma phan chiki mojai mek deng pondo adon thu karbila mera mai ni hangdon suri longria mai amai phu tu seswarte rang pen kachipa hem phu pon mai long chunbang sampri kimi phang chopen chopha pon aluhia tuma phan pachinia por enlo aluhia man pen karbila mera mai chunbang liladhar teron karbi cultural society amai phu humsing be chunbang kensing teron JLF amai phu on teron tokpang Joy Singh Tokbi Deopani College Principal Boson Rongphar ASS Karbiang lo amai phu Bari Mingti Kangtherbe Bhubon Tokbi Lapen Pinang Man Pengki dotum chetongdun Kithengti kali lana tongjawi kithek atombu nangi tawturi thek nang lamet kapang churi thek nang churponsi Intapik nang dakong nangi, dopik lanang nang bibili. Bongka nang dipot pinyan, nang tiyan kau sipadu. Kopi kapedi ningi oi kidusi, nang kacetong akong katayalong nang kibarbiki. Pini nang sipadu diya doy nisi, tung nang suwaro anong suri. Ajak dingolo itong kacetong pi. Dauntan singkang barla abotor ho sitong to sen no yang simply apora ho uthot boto bipu botor hirjir nang kataram uthot itung singge katingbi adon thu mai kichak Tirikam atum pen nepialam nejing honchanam po alun lun pensi mai cheng pondo laben chophalu hi KCS amai phu homsing be ari deng pen donsuri alir pu lokimo ingpu pondo laben chitong dun chopha hir bang atum pen hirjir ki hir kachipate padu pon kadu kawe bang plikip susi hir bang phu bang phiatum pen chipate dun kachitong dun aluhi tok bang hir bang atum pen barla hir bang alam la pen hirjir ka sonse ponang jialama puthak klardang jumi sen pen lam the jai ponrinti si kachepati dun atum aphan ke hok alu la pen nong e aluhi atum ari deng pen pajur ponsi me sen pen phoang deng barla hir bang mai pachun pondu. News report KATV News. Pinia birta bangkil ansikang tonlo dummi thak me kardom